Pilot, profesija o kojoj su mnogi sanjali, ali mali broj ljudi je ikada pokušao zakoračiti ovim nebeskim stopama. Od želje da bude astronaut, Nemanja Darmanović svoje kriterijume je sveo na nešto realnije životno opredeljenje, pa je tako odlučio i uspio u misiji da bude pilot. Kroz srednju školu se ta želja intenzivirala i onda sam se raspitivao, vidio da je itekako moguće, da je postojala pilotska škola i u Podgorici, i u Srbiji i tako dalje. I tako da sam odlučio da krenem tim putem negdje u 2., 3. razredu srednje škole. Edukacija pilota nije dio standardnog obrazovnog sistema. Kako nam je objasnio, pilot može posjedovati pilotsku dozvolu koja najviše sliči vozačkoj, uz mnogo obimnije gradivo koje je potrebno savladati, ali to mu u budućnosti ne garantuje uspješno upravljanje avionom. Sastoji se iz praktičnog dijela obuke, nekih u to vrijeme bilo 200 sati leta na malom školskom avionu i nekih 14 predmeta je bilo da se uči i položi na tom završnom stadijumu za saobraćajnu dozvolu koja vam omogućava da počnete da letite na ovim velikim kompleksnim saobraćajnim avionima. Primarna odgovornost pilota je upravljanje avionom, ali njihov dan se sastoji od mnogo sati obavljanja drugih zadataka. Nemanja nam je ispričao kako je izgledao njegov prvi let saobraćajnim avionom. To je vrlo zanimljiv prelaz, ovako je vrlo izazovan sa malog aviona koji ima svega 6 instrumenta ispred vas i koji je težak nekih 2 tone. Prelazite na avion koji je vrlo modern, kao što je naš Embraer 195 i taj prelaz mi je bio stvarno kao da sam na nekom svemirskom brodu i trebalo je vremena da se naviknem i na tu mnogo je veća mašina, mnogo je više sistema kojima treba ovladati, koje treba naučiti kako funkcionišu, tako da to je bilo ovako dosta, tih prvih pola godine na velikom avionu je stvarno proleti za čas, vrlo je teško i izazovno. Taj prelaz je najteži zapravo meni bio makar do sad u karijeri. Nekada se vjerovalo i zamišljalo da piloti mogu biti samo super ljudi sa svim zdravim zubima u glavi. Međutim, Nemanja nam otkriva da su se kriterijumi vremenom mijenjali i da sada pilot mora biti psihofizički zdrava osoba, a sve ostalo je do njih samih, koliko se potrude i nauče, kao i u svakom drugom poslu. Većinu vremena je upaljen autopilot i mi autopilotu na ovom ovdje panelu zadajemo na koji način da se kreće, u koji položaj želimo da dovedemo avion i naravno još mnogo toga drugog, poput upravljanja organizacije svih službi, koordinacije, upravljanja posadom, zatim komunikacije sa kontrolom letenja i tako dalje. Dakle, mnogo više faktora od samog upravljanja avionom, dakle to je čak jedan vrlo mali dio. Najkritičniji i najteži dio pilotskog posla je uzlijetanje i polijetanje, jer to zahtijeva najviše kapetanove pažnje. Na pitanje da li je ovo težak posao za obavljati, Nemanja je rekao da ga nema sa čim uporediti, ali je objasnio da zahtijeva mnogo posvećenosti i da ne dozvoljava da se bavite nekim drugim poslom. Potpuna posvećenost i konstantno učenje, usavršavanje, jer toliko brzo se mijenja i regulativa i ti tehnički sistemi, potrebno je stalno obnavljati to znanje, tako da i svaki tip aviona, recimo ovaj saobraćajni traži dodatno školovanje za sebe koje je isto obimno, tako da ukoliko niste potpuno posvećeni onda ne biste ni mogli raditi ovaj posao. U vanrednim situacijama pilot nema mogućnost improvizacije, već prati isključivo propisane procedure. Oni su obučeni i spremni za nepredviđene i najgore situacije koje se mogu desiti u neprirodnom okruženju za čovjeka. To se prije svega tiče neke analitike kako pristupiti rješavanju problema, kako donijeti pravu odluku, a uzimajući obzir najviše taj sigurnosni aspekt, da svi stignu sigurno i bezbjedno tamo gdje su krenuli ili ukoliko su pokvareni planovi možda negdje drugo, a zatim i komercijalni aspekt, šta je najbolje za kompaniju. Naravno, nećete da sletite negdje u neku ratnu zonu, već negdje odakle možete da
te putnike lakše prebacite do destinacije ili da ih vratite nazad na aerodrom s kojega ste pošli. Kroz svoju dosadašnju karijeru, najrizičnije situacije sa kojima se Nemanja suočio su turbulencije i vremenske nepogode, ali kako kaže, imao je sreće da nije dolazio u životno ugrožavajuće, koje su inače jako rijetke. Najveći izazovi su za pilota, ti tehnički su sletjeti po nekom nevremenu i to možda u neko gluvo doba noći, kad ste i umorni, kad vam je pažnja na nekom nižem nivou. To su neke tehničke stvari koje traže vašu pažnju i koje predstavljaju neke izazove, a nekad može biti izazovno riješiti neki konflikt u kabini, mislim, između dva putnika, što se češće dešava nego ove druge stvari. Tako da milione stvari koje mogu poći po zlu, a s kojima se treba izboriti. Čitav život pilot provede spremajući se za situaciju koja mu se možda nikada neće desiti. Suvišno je govoriti o odgovornosti koju pilot upravljajući putničkim avionom ima. Nemanja je ipak skromno zaključio da je timski rad u avijaciji ključ i rješenje svih uspjeha i problema. Kako je kazao, sami ništa ne možete uraditi bez saradnje članova posade sa kojima se naša nacionalna aviokompanija svakako može samo ponositi. A mi im želimo što više bezbjednih i uspješnih letova u budućnosti.